ZKYF aphan tirikam amei keseng NERITS asatlang padopon LSRSCA amei kichun Western friendly match padopon Kardom Birta life penili Birta thanbang phi sami sehenati mupi non Birta ang tonpen arjupanik tha West Karbiang long aru dulunia long Ingdeng thomke braisi rongkhang habar karbi riso nimso rongaji abaha aphan patumi tirikam amei seng ponlu han lokro kalong ke padoponji bangso rongaje abaha aphan tirikam amei seng ponsi MEC long bison be aphan mai phula pen dhoniram teron aphan chunbang arpu pek ponlu dongka mukam pen Birta life apherangke budbar be report मतलब निलिमेन रंधिराम ग्रुप निलि दाग रंखां हावार कारबि बिसोनसो रंगाजे आमाय पुलो लापेन इनि लितुम दाग केदें पन आबांगला पुलो निलितुम नन के बांगी इंडें थंके ब्राइसि हावार कारबि बिसोनसो रंगाजे कातालन पनजिया फान tirikam आमाय केसें पन आफानसि पिनि लाबांसो आमाय केदें पन दाग पिनि केचें सियासा यांदें केदें पन आबांगला पुलो Nilitum Ingdeng thongke braisi habar karbi sumso rongaji katalon ponjia phan tirikam amei keseng ponolong tirikam amei pu kepi pon lage litum ladak rongkhang local MEC longbi sonde ke hai phanti mai pu ar pu pon lo Hamren Golf HS School along NERITS asatlang patumi padopon Supervisor Ibrison Hansepen langchari ponsi bang pharoki thomra phokep also maratum satlang tokdun News Desk Birta Life. We have conducted the exam for the LSRSCA examination date 2023 August 27. We have students more than 347 students and also class 1 up to class 12 and we have done well now. All the students have come and all the students come and participate the examination. Dolamara Bugaram Tok Biarangalong, Kepadopon, Lokhimon Sangha, Risoejang, Chingrumamai Misen Penpatumi, Pachunpon. KACEM, Richard Tokbi, MEC Johnny Timung, Lokhimon Sangha, Tiri Konchan Bang, Gandhiram Timungatum, Chitongdun. Hanboka Pen, Birta Life Apperanki, Robinson Killing Report. Bapuram Tok Biarangalong, Lokhimon, Risoejang Ben. Kapatir tipon na risoejang nate nutritipas kusumara tong kan kapsu so mailong na chitong dun pen ning sampiglo apen nile nili kiban chengale nili mo spisu ta ninje nili MSc man ni pin apang basi nili dak so program long sami kacho mailong sami kai tami nili chitong dun khali BDC chairman du bom ini ni bangke tum chiteklong lo ning arong pik alon bulan pendupik rapen alam chi sami chithanlo adur kimisen jia fan sami ke porhi pen loge thek mucha thek kachithan kachi mullo so kiban chi thek apor lake hemphul kimon risoi janga tuma fa Wothat langso, Siardihun Aklamalong, West Karbianglong, Westerns team atum Potter Piponsi, Westerns friendly match padopon. Wothat langso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang, Abarim KACEM Sarim Bay, W Kasa Konchunbang Sonjoy Kruatum Chitongdun. Wothat langso pen Birta Life Apperanki, Rajiv Hansi report. West Karbianglong Veteran Football Club along in the Patubang Pro, Hoi Pen Alton Han, and Yatlong Pen Akerupi Parpiclo, Pen Lason Sipini Ongdung Pen. Dak betelang sohabar football kapatu aning hang korti le bening jirekun alon ke tigun pen ke bang koran tam hasan ne ke ropi partu ini konat nasi pini dak patu ini dadak ka khela ke domka veteran football cup atta ke do tum pen sondak thasi West Karbiang long stame atta ke do tum veteran atam si dak football patu lo pen lage jirpopo khela friendly football match si dadak ke nitum kerem ke hai la phan kali mosame football pena jok itum opran mi football pena jok itum monsam tapen football pena jok itum malong ri tame nong mewan tosi paso kemang ben itum ajer dingkui pena khela bong bong lo pinian batai ke thom lo angdong tieson istem pathulo Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.